Cik cik. Kak Men ada lah Kak Men. Cik. Angkaan Kak Men. Cik. Ya Allah, tang dini kena. Arapa? Cek lebar saya. Cik arapa? Cek lebar ngak kulkas 2 pintu. Kakek ngapa? Ngak Aldebaran guys. Aldebaran pes-tepes Kak Jio. Di mana pada Aldebaran bere ngak kakek? Aldebaran laki apa bini? Laki. Engkau laki apa bini? Bini Andini. Iya. Mon kakek bani Andini. Apa? Andono. Mangolok salam coba langsung atau karcong. Ya baik, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah sayang, penontonnya banyak ngari saja jawab ning telok. Ketondu ngaraumin kan tuh nika. Benih ketondu sah, ring kintok tak lebur kereng bong sombong thank you bo. Ring dinak tak lebur kereng wek cuek sayang. Oh kau tuh ramah. Teti ngolok salam coba decara na sayang. Are mbak ada demak gedo. Are nantos kaki dia. Nih sayang situng ayak bung lau ngak kaki sayang. Yerep. Yerep tabun sayangnya pada iya begitu. Tung dua bi kaki ku laku ngak aja. Pada bi kaki. Coba rapi ngak penyanyi lain ada yoro sayang. Ada remah penyanyi lain ah. Di mau pada penyanyi lain tabung elek tali ngak dia. Gaul ya. Benih gaul sah. Apa? Engkau tahu. Kamu itu menutupi keadaan. Kaki mau neng gelak ngecangkut lebar apa nih Kenny? Siapa gini? Kaki. Fajar Kenny tak Kenny. Oh Kenny. Koros tak koros. Kero tak kero. Leca tak leca. Arapah Kenny. Iya. Iya kaki ki malam ki mantan de adeng neng eko adi ngocak sayang. Toju eko adi kok todu sayang tang laki mani Kenny eko. Dua apa? Kapan malam pertama sekali bah lain? Wow. Awayan lah. Benih awayan. Ngejit. Ngolok salam benih ngak ki buru. Ada remeh cara nah. Beri contoh bu. Contoh Iya mau beri contoh. Engkau toju gelu sayang. Apa? Panggil kakek teti MC. Oh kok jadi MC? Iya. Kakek artis ya? Engkau artis ya? Oh. Wak saya ngak kaki letak sabar detik lagu ki saja maki bak. Nengkong dulu nih. Nengkong gelu, nengkong apa sayang? Mau ngak kaki cok nengkongan cok. Mak berian kan kok ngelono kakek. Ijek kaki. Apa? Bul. Bul. Jok kok tak nyanyi mana kok cek bul. Kakek tahu bul apa? Apa? Bul je bahasa Arab abegre ngebere sayang. Artinya apa? Aku selalu menyayangimu. Oh. Jok kakek tak boleh. Iya mayu bul. Menyayangimu berarti. Iya, ayo. Panggil. Baik hadirin. Apa nama bedah hadirin nah? Kan suruh panggil. Hari benih MC nereng kaun jangan cong. Hadirin hadirat. Baik guys. Iya. Oh, guys. Iya, yo. Oke guys. Iya. Kali ini kita panggil artis yang sudah tercemar. Ada apa sah? Tercemar. Iya wak orang yang tahu kabir orang di naro. Terkenal sayang mun tercemar je kemi sah. Kaki laki kemi. Iya tang lagi kemian. Kak buka. Mayo. Artis yang sudah apalah? Terkenal. Oh terkenal. Artis yang sudah terkenal. Nah. Dan sudah tidak asing lagi. Ada apa sah? Saya nggak santap deh Pak Geroma deh kira. Arwah. Asing. Oh asing. Lasing kok mereka kelai jeding de aing ke buru. Kapan masuk aing ke kari seriak. Terus. Ada kok sayang saya mandi saatnya membuding kok teke-teken ngelak ke bawah. Melarat di nasi. Ada naungku berarti kakek. Iya sayang maki aing ngebebo. Salah sabun kari setok toju. Maisa. Artis yang sudah terkenal dan sudah tidak asing lagi. Bagus. Mantap. Ini dia. Fajar Sakit. Ayo. Cek ben romben sah. Matuan deh cong.
Sengkok fajar sahijnya menatang abah sah. Berarti kaki langka kematuan. Mon engkok tepak. Mon sengkok tepak. Fajarnya menahanan sahidnya menahaban pepolong fajar sahid. Mon kakek Aisyah Ica nemu dari Dima Ica. Gaul guys. Cek deng sakabin bi engkok Siti Nur Aisyah. Tanya akinya mana bapan pola ma Ica benih tepak kemudrika. Nyama sangkolan di nyama gaul. Iya mai panggil Fajar Syahid pegena sayang deki temu abah kaki catri manton. Fajar siapa? Syahid. Left abani kuro. Ini dia Fajar Syahid. Mon penyanyi ongku sayangkan ongken maju lagi le ngapi. Mon kakek kapan maju pah lain. Mon gelek ibni penyanyi con locon. Celing ra. Sebagai penyanyi re depak kade beni atokar sayang. Ada repo sepo mi umi re argei. Jok pas atokar re panggung kakek bejer misem kan lu perhatiin. Contoh. Pemanis pegenteng. Coba. Misem ditong. 1, 2, 3. Teku pah ngolok salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haram saya jawab nggak sarbukol. Oh berarti cara ngaji kayak beda cara nadul. Lakir tak kira malai bareng sini beni. Oh mendaya apa adiki yang kok olok ya? Olok boleh. Penyaman, pemapan. Engkau tadi MC nih. Kakek tadi MC tadi. Pamunya MC kak men. Jik. Oke hadirin. Baik. Kakek tojuk bareng tere tanah sayang. Enggak son. Saya enggak kakek deki ya. Arapa? Kakek, arapa engkau? Marah, ngocak cong. Kakek tak beri ya? Ya. Tina, ini oleh. Coreng bini banyak. Tak beri nak? Ya. Ini oleh. Ongguan. Banyak yang bengal kakek. Ke kakek? Iya. Tak beri ya? Ya. Tak ini oleh. Engkau ki ngode ki ganteng. Oh kakek ganteng. Sangku coba dia. Tanya lagi coba, kok ganteng bu? Kok ganteng bu? Iya. Coba Chandra. Sedih mengocak coba. Iya rese ngocak coba gincun banyak dulu ya. Marah panggil lebih kok. Diam. Baik hadirin. Mak bededaya nak kapan? Amin Production bede ihon guys. Oh ihu. Semangat MC na guys. Baik hadirin. Kali ini. Oh nyaman ihu sayang. Kita sambut. Apa nih but sayang? Buntoan. Oh buntok nih but. Bede buntoan. Bede buntok nih but. Artis yang tidak kalah populer. Ler. Monje tak usah buntok cong. Aja bunton benih ler sayang. Ler mah. R iya. Wah ler nggak engaan ya. Dia mau pede aja. Tak move on ngara. Bantu aja mas sambil dijak tojuk udah unik bini sayang. Ada remah. Deki tak ninga kemi. Kita sambut Aisyah Ica monggo. Munang kok apa pemunyi ngaji ya? Ya sesuai berat badannya. Jangan kau tak nyanyi munang pemunyi ngaji. Nyik. Arah peman beri pekinian mau nyaman deki nyik. Pecantik Pak Imut oh, pemanis. pecantik man. Nik kini man. Pekini sayang salah orang raja mau nyena pekini. Ayo, tung 2 telok. Ngibe koceng saya. Mancak pemonyi koceng rale. Koceng. Ada koceng ale yempen Daniel bagelo dina. Ayo boleh. Apa keliburan wah? Pekinian mantung 2 telok. Mak munyi mano. Mak bedi mano lemalem. Mak bisa munyi ning kaki manun saya. Kakek munyi man, nyambi mano yuk.
Melang tak gibo yo. Sabar gelu jawab pemunyi. Wah mulu. Kubu. Jawab beri ya mik ramanon ja. Ada tak amikan. Erat gelu. Maiman beres kerong man, cek beri mau nyene manuk man. Kok pas cukup mile. Bersama Karya Mitapsi. Minta tepuk tangannya dulu mana di sini buat KA. Tang bini mau dari budi. Aduh kakek corak semapan geluruan. Benih mapan yang. Ada remah. Ya apa maki lah nyonyo maki dele lebih ini. Iya. Ada apa? Yo kok makin tak kira. Yang penting tidak KDRT. Engkau tak teman nokulan kaki malah engkau sepak top tak belum. Siapa sepak numpak? Engkau mau ngamubi kaki pepiak meloloh. Kapan kok ngamuk? Marah aku di rumah kaki kok terpekit. Tempat absaab. Siapa absaab aja? Absaab kene napa raja bo? Absaab. Lagi lero kia bo. Belis engkau. Absaab. Allahumma salli ala Muhammad. Ya boy, ya salam. Ahmed Hamsi. Bule bentika ponteka duse benta jadi nyata. Punya cerita yang liberty sampai akhirat bisa jadi. Oh di etunya duce senengan berhentikan dusam bisa nyanyi bareng. Oh beres gerong makin beres gerong bule tiga pon abolo. Oh beres gerong makin beres gerong bule tiga pon masetok. Sesuai sayang, si lempo nyawer kaki, si koros nyawer engkau. Pak, tahun ini kau bang gini ke Pak? Nah bagus. Ya ada nasi lempo. Asik. Kelangkong Pak Ratu Joda. Ya. Torot magi tak sawer magi dewe popolong. Bule bentika tak ning pesaan bukti sejena du cinta. Aduh kaya siang bedul tak benar sekerong sara detika. Oh di etunya dudek senengan berhentikan du sampurna. Umi bisa nyanyi. Oh beres gerong makin beres gerong bule tika pon apolo. Oh beres gerong makin beres gerong bule tika pon masetok. Terima kasih buat Sultan sawer tak bu ambu, tuan rumah tok kotok Ada remah. jaminan kembong takok tak kerjat Terus. benikin sombong teretan kena kena hajat setuju ya bos. Bule bentika tak ning pesaan bukti sojena du cinta. Mas Tre terus Pak. Terima kasih Abang. Oh di etunya duce senengan berhenti kadu sempurna. Oh beres gerong makin beres gerong bulat tika pon apolong. Oh beres gerong makin beres gerong bulat tika pon masetok. Terima kasih Pak.
bareng ya Pak ya. Matur sekelangkung. Terima kasih. Azim. Ojen PC. Nungile. Kejodur. Matur sekelangkung nih. Yang engkau agensi kaki sayang ya. Apa? Kok mau nanti rezeki lebih kaki bingkok meliakin emas ngadi ngomiro. Kini meliakin saya rajaan sayang. Sek telet kondenak kerja dia yang melihat jalan kaki telet ada iya. Berarti angling Dharma. Iya. Oke, sengkok telo lagu mare. Ketibi dugale, aduet sekalian. Kaki kikro aduet ketibi. Jadi Aduet boleh. ya sedia sekalian kaki sayang. Monggo, ayo saya bukan mesin saya.